ubutumwa twagenera nyakubahwa mufti w'u Rwanda nuko twamubwira ko tumuri inyuma kandi tukaba twamushimira ko yamisemo kuba n'abayimamu wa kano karere, kandi turamushimira yuko ari umuyobozi w'agaciro none igendanye na Qur'ani, dore ko mu buyobozi bukuru badusiriyeho ishami rishinzwe Qur'ani bikanayikurikirana. Icyo nacyo twakibashimira cyane, no muri kano karere turamushimira yuko byabashije kuhagera bitewe n'uko hari n'abarimu batugeneye kandi bakurikirana. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إنما أنت منذر من يغشاها كأن Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe ukurikirana ibiganiro bya Sharia TV aho uherereye hirya no hino mu nguni iz'isi, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nk'uko mubizi rero, Sharia TV dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye by'ibwiriza ubutumwa, ariko tukibanda cyane mu gice cya Qur'an kugira ngo turusheho kuryoherwa n'uburyohe bw'amagambo matagatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo ba imamu b'intara zigiye zitandukanye bari imbere ya nyakubahwa mufti w'u Rwanda bahize umuhigo y'uko umwaka w'ibihumbi 2023 uzasiga uturere bahagarariye twesheje umuhigo wo gukoresha musabaka zigiye zitandukanye. Ku ikubitiro akarere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba niko kabimburiye utundi turere mu kwesa uyu muhigo. Rwamagana nayo iragakurikira nayo yesa umuhigo. Kuri ubu ngubu rero kuri iki cyumweru tariki ya 24 akarere ka Kayonza nako kesheje uyu muhigo gakoresha musabaka nk'uko imamu w'akarere Abdul Karim abitangaza kuri mikoro za Sharia TV. Yaduhaye ishusho y'Uwisilamu muri aka karere, atubwira abana bitabiriye iyi musabaka ndetse n'ingano y'imisigiti yitabiriye iyi musabaka. Rero ngewe ukubereye mu karere ka Kayonza ndi Ismail Ibn Musa. Ushaka kwamamaza mu biganiro byacu watubona ku murongo wa telefone 078545 tukamamaza ibikorwa byawe ukabasha kuganwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, maze nawe ukagomeza kuba umutunga faranga. Ushaka rero no kudutera inkunga wadutera inkunga uciye kuri iyo nimero twavuze haruguru, ariyo 07854575 ibaruye kuri Ismail. Ndakubwira yuko rero ibikorwa dukora turi muri iyi si nibyo bizatuvuganira ku munsi w'imperuka. Rero ngewe mugiye kubana muri iki kiganiro hariya mu karere ka Kayonza ndi Ismail Ibn Musa. Reka nze dukurikirane ijambo rya imamu w'akarere ka Kayonza ubwo yafunguraga iyi musabaka ku mugaragaro kugira ngo abana batangire barushanwe. Ni musabaka rero ifite ishusho ngari kuko abayisilamu bari benshi bitabiriye baje kumva amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero tuguhaye ikaze, gumana natwe ukanda subscribe, share and comment kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu ako kanya, kandi urabizi nitujya tubatenguha tubashakira ibiganiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Keza Talia Maki. Kurikira Sharia TV basha gusobanukirwa Islam. Kurikira Sharia TV basha kumenya Islam.
نشوة والهان أقرأ فيها مصحفي الله أكبر الله أكبر. Sharia TV, ishakiro ry'ubumenyi bw'idini ya Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Sheikh Abdul Karim Bahigi, abandi imamu w'akarere ka Kayonza. Naam, abadukurikiye rero kuri Sharia TV mwabyumvishe uko turi kumwe na imamu w'akarere ka Kayonza. Na kindi cyaduhurije rero hano muri aka karere ka Kayonza na marushanwa ya Quran yateguwe n'aka karere. Nyakubahwa imamu, ese iyi musabaka uyu munsi twitabiriye yitabiriye n'abana bangahe? Imisigiti yo yabashije kwitabira musabaka ningahe? Murakoze. Mbere na mbere ngira ngo navuga imisigiti dufite muri kano karere ka Kayonza. Hano dufite imisigiti ya Ijuma ari nayo iriho abarimu 29. Muri iyo misigiti ya Ijuma dufite nabo barimu yabashije kwitabira ni imisigiti 15. Undi ntabwo irabasha kwitabira, ubwo irakitegura mu yindi minsi ikurikiyeho. Uyu ni umuhigo ba imamu b'intara bagiye batandukanye bahigiye imbere ya nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Hikmana Salim, bamwizeza yuko umwaka wa 2023 uzarangira tumwe mu turere bahagarariye muri izo ntara tubashe gukoresha musabaka. Uyu munsi akarere ka Gatsibo kakoresheje musabaka, Rwamagana yarakoresheje. Uyu munsi ku ikubitiro akarere ka Kayonza nako kabashije guhigura uyu muhigo. Kuri wowe uriyumva ute? Imbamutima zawe nizeye kuba ubashije gufasha imamu w'intara gushyira mu bikorwa umuhigo bahigiye nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Murakoze. Kuba nanjye nk'umuyobozi w'Isilamu muri kano karere bashije guhigura uyu muhigo, twahigiye imbere ya mufti w'u Rwanda yuko buri karere kazakoresha musabaka. Ni ibintu binteye ibyishimo mu buryo burenze, bitewe no kumwiteguro twakoze mu gihe kitari kinini, kandi tukaba tubaje kugera ku gisubizo. By'umwihariko ibaye musabaka nziza, musabaka ishobora kuzaryohera wese uzayitabira, kuko hari byinshi twateguriye abazaba batsinze kandi dufatanyije n'abayisilamu bo muri kano karere. Harimo kuba twaba certificate, uwo ni umwihariko wa Kayonza, kuko ni ndumva neza ni nk'ubu musabaka z'uturere zijya zimera, ntabwo ibyo bintu bijya birabamo. Ngira ngo murabona n'ukuntu twambaye, n'abasomyi mwabonye uko bambaye. Ibi nabyo ni umwihariko wa kano karere, kuba byonyine abasomyi bacu twabubashye, buri wese akaba yambaye badge igaragaza icyo arimo arakora. Ngira ngo n'umusabaka z'uturere nahamye neza yuko twesheje umuhigo. Hanyuma n'uburyo kandi abarimu bacu bateguyemo abana, ngira ngo mwabikurikiye, bigaragaza yuko twiteguye neza muri kano karere. Mu buryo bugaragara rero uyu munsi tumeze gutya, urimo kubona abana bacu harimo bafite amajuzu 10, ariko icyo cyiciro ntacyo twashije kugeraho. Icyiciro cya nyuma twagarukiyeho cy'amajuzu menshi ni 8. Twifuza yuko ubutaha inshallah twazageza ku majuzu 15. Wenda ubukurikiyeho mu mihigo yacu twumva ko Qur'ani abana bacu baba barayirangije, wenda kuri musabaka ya 3. Iyi ni ya mbere. Musabaka ya 3 twumva neza ko ku bushobozi bw'Imana tuba dufite abana bahifaje Qur'ani bose bakayirangiza. Niyo ntego yanjye, bizaba n'ibyo byishimo byanjye bireze iyo mfite uyu munsi inshallah ta'ala. Usanga kenshi uturere tugira ubwoba cyangwa se tutumva neza uburyo dushobora gutegura igikorwa nk'iki kinini gisaba ubushobozi. Mwebwe imbaraga mwazikuye he kugira ngo uyu munsi mutegure musabaka mubashe no kuyikora bishoboke? Imbaraga ni izihe ziva hehe? Imbaraga ahantu twazikura hambere naho twazikuye ni mu miyoborere myiza. Imiyoborere myiza irimo kubaha abo uyoboye nabo kuba wakubaha kandi bikabahesha kumvira. Bityo rero umuntu iyo ayobora neza akumvikana nabo ayoboye, dore ko ari nabwo bushobozi aba afite, ari nazo ngufu aba afite, kandi akabaha umwanya bakamugira n'inama, akemera kugirwa inama. Ndabona neza yuko ibyo atekereza byose ashobora kubigeraho, ataremereza abantu kuko idini y'Imana yoroshye, kandi nabo borohera muri gahunda zabo bakora z'Ubuyisilamu n'izabo bwite. Icyo gihe ndamya neza yuko imiyoborere ibibazo cyo itanga umusaruro. Ndumva ingufu twazikuye mbere na mbere mu miyoborere, ikindi mu kumvikana n'Abayisilamu, hanyuma no kubegera kandi ntitubajye kure, no kubategurira inyigisho zibafasha mu buzima bwabo zibagarura kuri imani no gukunda idini yacu ya Isilamu, by'umwihariko Qur'an.
dusoza ikiganiro turimo kugirana nka imamu w'akarere, nyuma y'uko duhaye ishusho y'iyi musabaka, nyuma y'uko tubwiye aho imbaraga n'ubushobozi mwabikuye kugira ngo iyi musabaka ibashe gutegurwa initabirwe, ni ubuhe butumwa wagenera nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Hitiman Salim nyuma y'uko uhiguye umuhigo mwamuhigiye imbere? Ubutumwa twagenera nyakubahwa mufti w'u Rwanda nuko twamubwira ko tumuri inyuma, kandi tukaba twamushimira ko yamisemo kuba n'abayimamu wa kano karere, kandi turamushimira yuko ari umuyobozi w'agaciro nanone igendanye na Qur'ani, dore ko mu buyobozi bukuru badusiriyeho ishami rishinzwe Qur'ani bikanayikurikirana. Icyo nacyo twakibashimira cyane, no muri kano karere turamushimira yuko byabashije kuhagera bitewe n'uko hari n'abarimu batugeneye kandi bakurikirana. Mbere y'uko murekura nk'ikigufite gatoya, utubwiye yuko dufite ishami rya Qur'ani, ese urabona umwihariko w'iryo shami cyangwa se umusaruro w'iryo shami ni uwe hano muri Kayonza? Ese umusaruro waryo waba urimo kugaragara ugereranije n'uko mbere Qur'ani yigishwaga n'ubu ngubu, itandukaniro ni irihe? Rigaragaza burya itandukaniro ririgaragaza. Mbere na mbere uko twasomaga nta musilamu n'umwe ubiyobewe, kuko abavandimwe bajaje bitubwiye ibyo bakurikiza bakosora. Mbere na mbere yuko wenda iryo shami rya Qur'ani rijyaho ntabwo byigize bibasha kugerwaho, ariko kubera gukurikirana. Ikintu cya mbere, niba ufite umushinga uzapanga n'uburyo uzawukurikirana kugira ngo uzagere ku ntsinzi. Bityo rero uwo mushinga wapanzwe na bariya bashehe bagashyiraho n'umuyobozi wacu mukuru ariyo mufti w'u Rwanda, bagashyiraho iryo shami rikurikirana Qur'ani, byafashije natwe akarere kacu bitewe n'uko mu misomere ya Qur'ani bahinduye byinshi, ndetse n'abasomaga nabi byarahindutse, ndetse wenda ibindi navuga nanone nuko iryo shami ridukurikirana rikadusura, rikadufasha, rikaduha abarimu bashoboye. Iyo ufite abakozi bashoboye ibintu byose bigenda neza. Hanyuma kandi baradukurikirana natwe kandi ku buryo dushoboye tukabasha kubonera abanyeshuri imfashanyigisho. Iyo abanyeshuri bafite imfashanyigisho nka Qaida Nuraniya, ibintu byose bigenda neza. Umuyobozi w'ishami mu Rwanda ni Sheikh Nahe Ramadan, ni iki wamusaba urebye mu mashuri ya Qur'ani mufite, ni iki mubura? N'umuyobozi w'ishami rya Qur'ani mu Rwanda, ni iki wamusaba ubona mugikeneye kugira ngo abateremo inkunga niba bishoboka, ababe hafi nk'uko bisabye, nawe ugira ubutumwa umugenera unamusaba? Ubutumwa twagenera Sheikh Nahe Ramadan nk'ukuriye ishami rya Qur'ani mu Rwanda, bwa mbere no kumushimira umuhate agira mu gukurikirana Qur'ani mu Rwanda, kuko ari umurimo utoroshye. Ubutumwa bwa kabiri, by'umwihariko nyine mu karere kacu, ubwo niho mvuga, twamusaba yuko n'ubundi yadufasha tukabasha kugira abarimu bashoboye, kuko nari maze kuvuga ko iyo ufite abarimu bashoboye ibintu byose bigeraho. Cyafite icyuho rero mu barimu, cyane cyane ko bumvise ko hitabiriye imisigiti mikeya, kandi hari indi misigiti yenda kungana nayo itohereje n'umwana n'umwe. Ni ikibazo ngire ngo cy'abarimu bakeya dufite, baramutse babonetse ibintu byose byashoboka. Birumvikana bigendana n'ubushobozi, nabo dufite nabo ntabwo bafite ubushobozi buhagije. Babonye ingufu zindi byagije zitanga isura nziza kurusha iyi murimo kubona. Hanyuma no gukurikirana kandi mu gutanga ibikoresho, cyane cyane nk'amajuzu nahoze mvuga, nabo babishyiramo imbaraga, kuko mu misigiti cyangwa mu turere tw'ibyaro usanga abayisilamu batazi Qaida Nuraniya, kandi ariyo fatizo ari bigisha gusoma neza. Bityo rero bashyira imbaraga mu gutanga ibyo bitabo, bakabikwiza ahantu hatandukanye, kugira ngo imisigiti itarabasha kugerwaho n'ibyo bitabo. N'abarimu nabo hari n'abasuye nsanga bifashisha impapuro, akandikira umwana alifu ku mpapuro kugira azamwigishe. Icyo ni ikibazo rero abarimu bafite cyo kutabasha gutegura abana babo neza, bitewe n'uko nta bushobozi n'ubundi bifitiye, nta n'imfashanyigisho zihari. Ibyo ngibyo twamusaba inshallah akazanira imbere, kandi akomeza gukorera ubuvugizi igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko nyine abayisilamu, kugira ngo tubashe kuza gutera imbere kuri Qur'ani. Icya gatatu namusaba ni amahugurwa y'abarimu ba Qur'ani, kuko twumvise abajaji bacu baba bakoze amahugurwa, n'abayabiri bandi basigaye bigisha Qur'ani bakeneye amahugurwa ahagije, kugira ngo n'amakosa basigaranye babashe kuyakosora, haba mu misomere no mu mategeko n'ibindi byose bigendanye n'amategeko yo gusoma Qur'ani. Icyo gikozwe, abarimu mu Rwanda twaba dufite baba bafite imbaraga, ngira ngo yakifasha n'abahuguwe bagahugura n'abandi mu buryo bworoshye.
Namwe bakunzi bakurikiye Sharia TV rero hano ni mu karere ka Kayonza duherereye. Musabaka irakomeza n'ejo ku cyumweru. Rero weho utameze neza komeza wiringire Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe wagize ibyago inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Twavuye ku Mana kandi ku Mana niho garukiro. Nawe uri hirya rero no hino udukurikiye urimo urashakisha ndagusubira yuko Allah yaguha riziki iri halal mu byo urimo. Nge mwari kumwe nawe mu karere ka Kayonza ni Ismail Ibn Musa ku bwa Sharia TV. Ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro umugisha icyubahiro byo kuri wa wundi wavuze ngo umwiza muri mwe ni wa wundi wize Qur'ani kandi akayigisha n'abandi. Amahoro n'imigisha bimusakareho we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abakurikiye inzira nziza batwigishije natwe tuyirimo ndetse n'abazaza nyuma yacu kugeza ku munsi w'izuka. Banyakubahwa mugize komite nshingwabikorwa y'akarere ka Kayonza RMC, banyakubahwa bajaji, abarimu twese turaniye ahangaha, babyeyi namwe kandi abanyeshuri mwateranyirije ahangaha kuri iyi tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri muri mwaka 2024 dutangije ku mugaragaro aya marushanwa yo gusoma Qur'ani ntagatifu no kuyifata mu mutwe ku rwego rw'akarere ka Kayonza. Bityo rero ayo marushanwa tugiye gutaramana n'abanyeshuri bacu baduhurije ahangaha kuva nonaha kuzageza ejo inshallah ari nabo tuzasoza. Rero aya marushanwa tuyatangirije hano kuri uyu musigiti wa Kayonza Centre, ariko twifuje ko umunsi w'ejo twayasoreza hariya ku musigiti wa Nyagatovu kubera ko ho hagutse kurusha. Uko mubibona uku nguku abayisilamu bagombye kuba buzuye, ndakeka ko mu kanya bari benshi kurutaha batabibuze ko naho bicara, ariko hariya haragutse ni hanini. Bityo rero kandi kuko twifuzaga ko musabaka yamara iminsi 2 nkuko nyine n'ubundi turimo kubyumva ni iminsi 2, hari harimo n'uburyo bwo kurara. Akaba ariho hantu rero n'ubundi twari twabonye uburyo bwiza ko abana baharara. Ubwo inshallah ta'ala tudatinze murabona ko abakosozi bacu bari tayari barabisobanukiwe, bazi icyo gukora. Ari nayo mpamvu ntashaka kurambira na bitewe n'icyatuzanye ahangaha gutangiza aya marushanwa tukanayakurikira. Niyo mpamvu turimo gusaba umuyobozi w'abakosozi Sheikh Hamdun yuko yatubwira ibyo bari buze gukurikiza bakosora kugeza ejo, cyangwa batanga amanota. Ejo batazagira n'utsindwa akavuga ati ngewe nta mutsinzi ariko bandiganyije, ako bakubwira ibikurikizwa amategeko agenderwaho kugira ngo ube watsinze cyangwa ufite amanota menshi cyangwa make. Urabyumva wabadusobanurira uko bimeze, nyuma uzajya umenya aho waguye naho watsikiye mu buryo bworoshye. Numva rero ijambo nariha Sheikh Hamdun, umuyobozi w'abakosozi b'aya marushanwa, nanjye nkabitangaje ku mugaragaro mu izina ryanjye bwite nka imamu w'akarere ka Kayonza no mu izina rya komite nshingwabikorwa y'akarere ka Kayonza mpagarariye yuko aya marushanwa atangiye ku mugaragaro. Nihuse cyane rero ndi kumwe n'itsinda ry'abakosozi. Ahangaha iburyo bwanjye hari El Hafiz Uthman, uyu nguyu akaba ari inzobere mu bigendanye no gukosora Qur'ani, dore ko tumaze guhugurwa mu mahugurwa yateguwe n'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda ku rwego rw'igihugu. Twaba twarahuguwe na International Academy hamwe na nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Ni hafizul Qur'ani, yafashe Qur'ani yose mu mutwe. Niwe twifuje ko twaba turi kumwe ahangaha. Ni umwana wanyu hano hirya ikiramuruzi, ariko turi kumwe mu kazi ka dawa ko kwigisha Qur'ani mu buryo bukomeye cyane hariya mu karere ka Rwamagana hariya mu mujyi. Ndi kumwe nanone ahangaha n'indi nzobere mu bigendanye no gusoma Qur'ani ndetse no kwifata mu mutwe, El Hafiz Sadati, nawe ni umwana wanyu. Nawe duherukanye mu mahugurwa akomeye cyane ayo ngayo ya International Academy ku rwego rw'igihugu hamwe na nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Nawe yafashe Qur'ani yose mu mutwe. Turi kumwe rero nawe mu karere ka Rwamagana ku musigiti bita Isibagire, niho ari kwigisha abana.
turi kumwe nanone na El Hafiz Jalilu, nawe turi kumwe hanga mu tsinda rigize ikosora, nawe ni hafizul Qur'an mu mutwe, nawe avuye mu mahugurwa akomeye cyane mu gihugu cy'i Burundi mu mujyi w'Ibujumbura. Nawe ni amahugurwa yo ku rwego rw'igihugu yari yabereye mwuriya mujyi, twari twamwoherejeyo kugira ngo aduhagararire. Nanjye rero ukuriye iri tsinda ryo gukosora ni El Hafiz Hamduni. Nanjye nize ibigendanye na Qur'ani muri kaminuza ya Qur'ani mu shami ry'ibigendanye na Qur'ani mu mujyi mutagatifu i Madina. Nizemo bikeya, ibyo bikeya nizemo rero najanga kugira ngo tubisangire tubisarangaye. Bimwe muri ibyo ngibyo rero turi buze gushingiraho harimo gufata Qur'ani mu mutwe. Gufata Qur'ani mu mutwe turi buze kubireba cyane, bifite n'amanota menshi cyane, bifite amanota 70 gufata mu mutwe, kubera ko umuntu udafite agace namba ka Qur'ani mu mutwe ameze nk'ikizu kitabamo abantu, ameze nk'itongo. Ibyo ngibyo rero mu rwego rwo kubirandurana n'imizi burundu, ubwo turifuza ko aba bana banyu bakurira muri Qur'ani bafite Qur'ani mu mutwe, twabigeneye amanota 70. Si nibyo byonyine gusa, turi buze kurebera hamwe n'ikindi gikomeye cyane cyitwa tajwid. Tajwid ni amategeko agendanye na Qur'ani. Qur'ani ntabwo ari kuyifata mu mutwe gutyo gusa, ahubwo turi buze kureba n'amategeko. Ese mwarimu koko yigisha uyu mwana amategeko? Ese koko uyu mwana amategeko arayafata? Ibyo ngibyo turi buze kubigenera amanota 20. Ibyo ngibyo umumenyi witwa Jazariya mu bigendanye na Qur'ani yaravuze ati wal akhdhi bitajwid khatmun lazimun man lam yujawid al-Qur'an athimun, ngo musome Qur'an muyishizemo amategeko. Kubera iki? Kubera ko umuntu uzasoma Qur'an wari we wese adashizemo tajwid, uwo nguwo azaba akoze icyaha, azaba akoze icyaha. Ikindi turi buze kurebera hamwe gikomeye cyane ni uburyo umwana ahagarara n'uburyo yongera gutangira aya. Ni ikintu gikomeye cyane abarimu bagomba kwibandaho cyane, kubera ko yahagaze nabi agatangira aya nabi, icyo gihe twiga amanota tuyakuraho, ntabwo turamuhagarika, amanota ubwo turayakuraho. Ibyo ngibyo twabigeneye amanota 5. Twabigeneye amanota 5. Ubwo nahagarara nabi, urugero tabbat yada abi lahabin wa tabba, hariho fatha wa tabba niko byanditse, ariko muri tajwid urahaga wa tabbe. Ubwo nindi aya alhamdulillahi rabbil alamin, icyo gihe turakica. Biba bisabira inyuguti nibwo ifite fatha isoza ashireho sukuni, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibyo ngibyo uri buze kubyica, turi buze kumukuraho amanota 5. Ikindi dusorezaho ni ijwi ryiza. Ijwi ryiza naryo turi buze kurigenera amanota 5. Qur'ani biragusaba kuyisoma n'ijwi ryiza, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo utazajya soma Qur'ani mu ijwi ryiza, uwo nguwo ntabwo ari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nibyo ngibyo rero turi buze gushingiraho, byose wabiteranya bigahona n'amanota 100%. Umwana aricara ahangaha afite amanota 100%, ubwo ibyo turi buze kugenda dukuraho niyo manota ari buze gusigarana. Aba bana ntabwo tubazi, kandi turi abanyakuri babizerwa, kandi dufite n'ubutabera mu byo turi buze gukoresha. Ubwo uzaba uwa mbere azaba yabikoreye, kandi mwese imyanya yanyu tuzabahereza imyanya yanyu bigendanye nuko mwakoreye. Reka rero soreze ahangaha, turi kumwe, reka dutangire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحرا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. حسبك ikibazo cya kabiri dusomere suratul fajr. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. 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 إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. السورة كلها بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ikibazo cya kabiri dusomere suratul balad. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ألم نجعل له عينين أيحسب أن لن يره أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ألم نجعل له عينين يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ikibazo cya gatatu ari nacyo dusorejeho dusomere suratu tin. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. noneho usoza iyo aya ntukajye ushyira mu gatuza, sibyo ngo dusomere aya imwe muri iyi sura ariko ntuyishyire mu gatuza, usome ngo watini wazayitun. watini wazayitun. oya ntushyire mu gatuza. watini wazayitun. watini wazayitun.
urakoze cyane. Dusomere suratu Takwir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس. Ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri dusomere suratul Alaq. Suratu Al-Alaqi. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت إن كان على أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطع واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Isura ikurikiyeho yitwa ikibazo cya gatatu ari nacyo dusoreje. Dusomere suratul Humaza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratul Humaza. Wailul likulli humazatil lumazah.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده الذي جمع ماله وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع ماله وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع ماله وعدده جمع مالا الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Subiramiyo aya. الذي وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ikibazo cya kabiri. فلقتحم العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم Começa. والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Ikibazo cya gatatu ari nacyo dusorejeho, dusomere suratu Nasri. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ما كسب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب